Ne? Tu je še neko stopnišče. Gremo še sem gor. Ja, poglejte vi to. Poglejte vi to. Kaj je to? What on the top, big. Ne nekaj pomeni. Sam kak je ta kamen obdelan. Pa, ne vem, ali kaj je to? Poglejte vi to. Poglejte vi to. Kaj je to, kamen ali je les? Kaj vi menite? To je kamen. To je kamen, ljudje. Kamen. A si predstavljate? To je sklesan kamen. Ne veš, ali kamen ali les. Zanimivo. Saj ni res. Kako je to čudovito. Joj, tu bi bil cel dan.